ngasi phongkhiba tungan Manipuri sifung singdagi maroibi ipausing miyamna thamjagi ahanbada state asida law and order gi phibam amadi security gi phibam asi singthaninge oina fogalakli governor paujal pausidagi hawkhiba sai khara sida Manipur law and order gi phibam amadi security gi phibam asi singthaninge oina fogalakli haina Manipur gi governor Laganation House thamkhre Numinini Satakadava Taragani Suba Manipur Legislative Assembly Ahum Suba Session Howdoloduna, Governor Nakibda, Anoba Sayashida Aikoina, Sankshilakwaga Loinana, member Kudima Mahayan, Bamadi Sakatpa, Sahi Am Oiresano Haina, Yepa Pausal Pizari, Baratna Z20 Presidency, Taudang Pai, Loinana English in Nika Kungum Doishi, Yamna Maru Sahi Am Oiragani, Kanglanong Poktong, Sangaki Bamadi, Miamna Shinakiba Sina, Yamni Yepa Kongtangamana, Sayesh Hodoki. Governor Makataraduna in Kumza listing and Kungani Twida, insurgent Humdraga Manga surrender Toki, Tuan but Lahurup Singi, Kadar Honga Mapan Faki, Amasum, Masing Yam Love Kusukalai, Immunition Singba Faki, Instead Sida, law and order Gipivam, Hanjit Hanabigita won a hen Mapangal Habladuna, Barat Shakara Mari rises Sarkana Sahi Tarahena, active on a Ledam Lava, Siriang United Franca, Operation Lepagiana Warul Puraki. Security ki phibam phagalakpaga iroina state asigi district taroki police station taraga mangana kon mafam singbu English ngani kungani thogi April amadagi disturb area notification gi manungdagi lakthoki mafam asidagi Armed Forces Special Power Act asi revoke toki scheme for special assistance to states ki makhada lupa crore 80.40 sangadaba Indo-Myanmar International Border Police Outpost Kuntragamari amasum National Highway Kuntraga Taret Imphal Jiribam Paringda Police Outpost Taruk Sabi Ayabu Center na pirakre Masigi Manungda Border Police Outpost Taraganithu amasum National Highway Kuntraga Taret ki Paringda Police Outpost Marisabi Kumang Soksili Aina yadaba drugsing awas I think sing marupang na mutanaba amadi Aikogi inkalak libanaha singbu kananaba lenga sina War on Drug 2.0 gi khongtang singi makada drug ki mayokta lantingnari English singaniga kungani thuki manungdi state asigi mafam singda aini kaina lam acre 3.517 tharamba poppy sing yandat ki amasum contraband drug kg 2.567 manganki heroin brown sugar opium amphetamines ganja methamphetamine spasmo prozibone singba 100 kg lisinganiga sahunga marfugo mari henba masum cough syrup bottle lising nifugi mayada fakatki NDNPS ki makara case sangwaga mari register toke masum yoy kontragan tu conviction piki miyoy marfugo mari na PIT NPS ki makara faki English singaniga kungani thoki manungda ain gi tuan ba section singi makada FIR case lising ohunga satruga kunga mapan register toke Charge Songa Panduna, Amadi case, listing a Magasahunga Marfugo Homdoina, final report P. criminal case, listing a Magasani Panga Marfugo Homday, disposed of him. Investigation Tobi Tabakta Nupi Angang sing the Satapa crime sing a Marie Lenaba, sensitive case sing the Nehena Maru in a Loki. Nupi the Satapa crime case, Mogdraga Matuya Mari Foxo Eki Makada case in a Kagin to resist the Toki. Governor Makatana House members in Gipung Sing Siladuna, Lengas Namasagi takes revenue, Hangat Hanabagi Damakta, resource mobilization Gimekeda, Tuan ba Kongtang Pekali, State tax revenue si Senba say English in the Taraga taking the Taragani Panalupa crore Sangaga, Marfuga Taruk Leramba Sidigi, Senba say English in the Kungamatu, Kungani to the Lupa crore, listing among Satruka Nifugumapanda Hengale, Matamasigi Manung the Sahi, the Hengalak Liba. Average asi sada kung homdani maru oina state GST khongwat padigi hengalakpani han spouse na pali atopa paw madana Azad Higher Secondary School gi oza mari KMWO gi thaumi singa wakhal tabinakre Kanglai Park Minority Welfare Organization KMWO Manipur gi thaumi singa apun gi saktam kaiba yaroi tungi yumburel kan si haiba pandam da lepal laitana Kanglai sakya gi phana bo hunarakpa khongthang am oina lahoki bjana wari gi saising kun gatreta Azad Higher Secondary School yari pok to yengsin basapad school adugi principal amadi student union na Oza Nipan disciplinary action Lokanaba, Tamlakiba Wapamadugi Matanga, KMWO Manipur press release Amatoktuna, Miamna Kan Krabamatunda, organization Hanjin Hanjana Ying Shiluba, Oza Maridi, Matau Masakana Matau Toramba, Oramki, Lub Asina School Shid Hanjin Hanjana Ying Shilubagi Maramdi, under treatment Tauduna Lady B, PS Pinkili Lecturer Chemistry, principal Amadi student union disciplinary
एक्शन लौनबा थबक अदुदा सिंगनबा फौरकपदगी कुपनि यिंगसिलकपनि मथौ मसक खंगना मथौ तोरंबा ओजा मरी अदुदी एम जितेन सिंहा लेक्चरर फिजिक्स अमदी नुरुल लेक्चरर केमिस्ट्री ओ राजेंद्रो लेक्चरर फिजिक्स अमसुम ए सनातोंबा लेक्चरर मैथ्स नि नकल अमरोम लुप असिना इरमदम सिगी महिरोइसिंग येफनबा कंगलै सकयाबा अवांग थाकता पुखनबा मसुम गवर्नमेंट की महिरोइसिंग कयासु येंगसिनुन अपबा महिरोइसिंग ओइनबा होनखिगनि हैन सुपाउस फोंदोरकली मखासा थरक पोइना मानबा पाउक्सी दिगे तो पाउ मना एनजी कॉलेज की जीबी की सेक्रेटरी नि हाइजबा यू डीजे ना यू को बु मियामना लान ओहनना बोहनरिबसी मीडिया की थोंदा सेंगदोकदबनी नौरेम बिरहारी कॉलेज खुंद्राकपम सारांगनब लेती हाइना कोर्ट केस साथरिबसै नरिब गवर्निंग बॉडी की सेक्रेटरी यू डीजेना हाइखिबसि कॉलेज असिदा लैरिबा अमोटपसै नबसिंग असि खुमजिनना बोनाबनि महाकना अमोटपसि खुमजिनदुना थमनिंगबगी मरम करिनो हाइबा मियामदा खंगन थुइ तरागा ट्रेड पोस्ट की ओइना एडवर्टाइजमेंट थोक्तुना DPC तौनना बोहनरी हाइरिबसि इंफ्रास्ट्रक्चर सनादना कॉलेज असिदा एम्प्लॉई सहुंग कुनगमा पलैदुना अंगप पोकनरिङै सिदा अहेनबा पोस्टिंग लौगदोरिबसिना GBSC की करम थौनो नत्रगना हानगी गवर्नमेंट एडेड ओनबदा सेंक्शन तोरम पोस्ट तरागतरे असि अरिबा ओजासिंगबु सस्पेंशन थमलगा नौना एडवर्टाइजमेंट थोक्तुना अनौबु ओजासिंग हाबननबिगे अरोनबा सारौ सिलिबरा हाइबा सिंगनदबंगमदे यू डिजाइन की मथों हुक्तबा वांगांगदा मसागी लेखाई की क्लब याउना माइगे सोंगी क्लब कुनगनि पाना पुनसिंदुना सेमकिबा ऑर्गेनाइजेशन यू फ्लिपमेंट कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यू कोशिब करिनो खंगदबा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नि हाइदुना मियामदा लान ओहनना बोहन तौरिबसी मीडिया की थोंना अथुप मतमना सेंगदोरकदबने करिगुम सेंगदोक्तबा ताराबदि मसिदा थोलकपा अफपतगी रेस्पॉन्सिबिलिटी पुनमक मसाना पुजगदबने यू को समलखिबासी ynba कॉलेज लान नियम याउदना एम्प्लॉय मसिंग खंगदना हापसलकपा अमदी अरानबे क्या लैरिबसि सुमथोक्तबा यादे अमदी माइगैगी अहलमनसिंगना थंबिरमनिबा तांगलबा लन सिकंदबा यादे हाइबगी वखलोननी लैरिबा अमोटपसिंग असि हेना मयेक सेंगना खंगदनाबा थिजनबगी सरुक अमा ओइना कॉलेज असिगा मरी लैनरबा मियोइसिंग मथंग मथंग उनजखिये मदुगी मनुंगदा थोइबसु अमनी लोइनना यू डिजाइन मसामक्सु उननबा क्यारक हाइजखिबनी मागना कोऑपरेशन पिरखिदबनी असुम थिदोकपदा मतेंग पिनिंगद्रिबसि मार्क्सो अरानम तब खुटबु वसिदा यावरब्रा हाइबसिंगदबंगमदे मसिदा लनाइगोइबु वाफम मत लेते युको कनामतगी नति पुनमकि असुमगिदमक लेप्सगनी एजुकेशन कोड 1982 गी नियम वांगबद सेमकिब जीबी की सेक्रेटरी द ओजासिंगी सस्पेंशन हंगत हनबा हाइखिबा लेते मरी लेनब डिपार्टमेंट मिनिस्टर मियेंग संगबिनबा हाइखिबनी युकोना यू डिजाइन लाना थबक हापसिली नत्रगना हापसिनदे हाइबा करिगुम वाफम अमत थमखिबा लेति अदुबु मोहांगना जीबी की सेक्रेटरी ओइबना माकी ममांग लाना हापसिलमलिबा मयामसि येंगसिनफम थोइ अमसु मसि पुनमासि कनागी दायित्वनो हाइबदा यामना सेक्रेटरी अम ओइना संगदोफम थोइ यू डिजाइन मसानसु जीबी सेमी वाफम हाई कोर्ट लैरी हाइखिबा मदि जीबी सेमी हाइबगी अप्रूवल ऑर्डर उत्पंगमद्रबनिना सयनरिब जीबी अनिमक तुलोप लेपिरो कोना असुंबा सेंगबु रायमा पिरक्त्रिब फाव मखातना थबक अमता पांथोकपिरनु लोइनना हिरमसिद डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अमदि मरी लेनब खुदिमकना तुमिना येंगदुना लैबगी महत वॉरिसन अमा पुरकनबा पुनमकि पुकनिंग सिंसिंजरी हाइनसु फोंदोरक्ली मखा चथरक पोइना कंगलेपाकी मैरा न्यूज तगे तो पमरुइबा पाउ खरनमु फंक्शन तौदुना लैरुरबा LLI प्रोजेक्ट CM बेरेना हिंगत हलबसु हौजुक लौबुक इसिंग मपुंग फाना पीबा ngamdana लैरे निंगथिना सेंबीदबदगी इसिंग थाब यादन लैरिबा LLI केनेल की सकतम सै कुंत्रा हेना असिबुकुम फंक्शन तौबा ngamdana लैरुरबा लौकताक लिप इरिगेशन LLI प्रोजेक्ट असि सेमिनिस्ट एन बेरेना असबु थौदांग लौदुना हिंगत हलबसु हौजुक फावबा LLI ना कोनबा मफमसिंग इसिंग पीबा ngamdaduna लैरे सेमिनिस्ट एन बेरेन अखनबा मियेंग संगदुना हौखिबा इंग्लिश अंगनिगा कुनगा मथोइदगी सीदुना लैरुरबा LLI प्रोजेक्ट असि अहानबोइना पम हाउस अहुमगी पमसिंग लैदुना पम हाउस नंबर 1 पनखटपा पुमलोय लोइदुना मते खरा इम्फाल मेन केनेल अमदि मोइरांगलो केनेलदा इसिंग पीबा होरंखि अदुबा पम हाउस नंबर 2 अमदि नंबर 3 गिसु पमसिंग मपुंग फाना पनखटपगी थबक हौजिक लोइसिनबिगी फिबमदा लैरिबनि अदुबा मपुंग फाना फंक्शन तौबा यारबा पम हाउस नंबर 1 असिना इसिंग सिंखतुना मरी लेनबा केनेल सिंग इसिंग थाबगी थबक तौदबना अहानबा लौरोक अमदि रवि क्रॉप की थबक सिंग हौजिक फेल ओइदुन लैरे LLI प्रोजेक्ट असिगी टारगेट अमसुम एक्सेप्टमेंट लौमी सिंगदा खंगनबसु ngamdre हिरामसिगी मतंग मिनिस्टर एन बेरेन गी अकन ममियेंग संगबिदुना LLI प्रोजेक्ट असि मपुंग फाना फंक्शन तौदुना प्रोजेक्ट असिना कोलिबा
ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯎꯅꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ LLI ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯦꯟ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯣ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯦꯅꯦꯜꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯦꯟ ꯀꯦꯅꯦꯜ Impal low level canal, Moirang low level canal sing the ising tabat apan boydi. Masigi maram di high river canal sing a sida. Lainamasum napi sing a punjinduna labasinani. High river canal sing a singing tina semsen sazen bagi tabak madi leneva. Engineer sing a matam sana tabak pakatabadegi, ising tabat apan boyduna labin hedi. Laumi sing a pundoropi matung in the ahan boy in a canal sing pazana. Bed level sektoduna. Sengdoktuna ising thapa yahanduna LLI na kuan mapum singda ani suba rabi crop ki thabak mapung phana pekana ba hona biyo kenel lining tawbuda matam manganduna ising thapa yadabagi maram oheli maram aduna mari lenaba department gi engineer staff singna field kumduna ising thapa yadaba leiriba kenel sing ningthina sektoduna athubu matamna ising thaduna labuk singda phangana ba hona biyo maduna trabadi LLI na kuan ba Lopam singda sahi kudingi oina ningtham mahi marong amasum manama singi pothok marang kaina pothokpa ngamlamba do handak sahi gi oina LLI ni ising thabi raktabadagi pothokpa ngamle dore masina laumi singi sel tungi phibam atuki matik soksin hanba haibadu oiragani maduna hiramasida chief minister ynba gi athuba miyeng sangduna LLI project asi mapung phana function tawna thabak paikhat piu haidi makasa tharak poina to papawmana Heroin number 4 grams satruka nifuga kona na miyue ni pare ekar kunga mangara tharamba popi pambi sing yan thatuna mangan kre Kangpokpi police na mayai kawatrak lalon mi singi matak satrakpa drat ki manung sana Kangpokpi district police ki ASP TIS Bikramjit ki lisung makhada police ti mamana ngarang numidang pung taraga makhai taba matamda National Highway Impal Dimapur lambi paringi Thingbongjang village market set Corona Bazar Freaking Seking Tabak Satabada, Tata truck bearing number NL01AC 5936 assistek Tobi Tabak Satabada, heroin number 4 grams Satruka Nifuga, Konana, Gariedu driver Amadi, handyman Fugat Pagamladi, Parabami and Edudi, Salam Devan Singa, Sai Kuntragnipan Apopolekidra Estom Singa, Kawi Bishnupur district Kabulam Zau Forest Mamangini, Makaloina Parabagari, handyman Eduki Mamina, Ningomba. Series sahi kunganipan apokpa ibohol lepam Impal East ki basikong mamang laitanagin hari makoy ani na tungan sapon kep yang kay gamari da haptuna gari edu gi speaker box manung da haptuna purakpa number 4 grams satruka nifu adu phabangamki loina makoy ani dagi mobile phone ani driving license amadi makoy na thorakpa tata truck adugi adus phagale loina ji supermaina PS na case ma register toraba matuna mari lena ba court ngasi putholaba matungda Police custody na numit tarani remand pirakre sohaidi atopa paumana tauksem gi lambu ziribamda sanchina na balam survey tawno bu honarak pabu yaning da ba phongok tuna kongjang saksinkre tauksem sub division gi mafam khara amuk hana survey tawduna ziribam forest division da salanna na ba thorang torak pa yabang hamroi manipur lenga ki mekedi gi hanjin survey tawu yaning da bagi dabi tawduna ngasi tauksem sub division da make dongi miyam amadi khulgi thapu basingna kongjang saksinkre masing yam laba miyam na ngasi ayuk tauksem gi paringi mafam kayada uwa pasinduna gari tire sejinaduna mai thabaga loinana PNW khulaus lauki khongjang aduru saruk yakhi bising khulgi ning thausing amadu lusing bising da mangjununa pau pirakpa tawduna lam survey tawnabi thabuk sa tharakpa si aron wafam sing leirabra habigi singnaba lei lainga na sa tharakriba khongthang asi atubu matamda handukadabani hab wafam su phongdokhi haidi atopa pawmana lainga na BDF singi service security thambidabana ngasidagi popi yan thabiganu association Ngasidagi say taraga humdoy mapung phana village defense force BDF singna lenga sigi aruba tanpham kayada mayong yado na lakibani Manipur da lairiba BDF lising taraga yangkaina masa gi district SP singi command and control da district aduda tholakpa crime khudima district police ka punu kusammaduna law and order ngaktuna lakpani haina all Manipur BDF welfare association ki publicity secretary MD Shirazuddin press thopas role aman haidi Association asina Manipur lengak thamlangli buwa phamdi BDF recruitment rule gi matung ina BDF masa gi home district law and order ngakadabani haina mayek singna pali maramaduna Manipur lengak na BDF singda
live security thambidabana amadi popi yan basakhiba BDF number 706 and Premananda Singha Thawal district leiba ngasi phaw thiba phangdabana ngasi dagi Manipur gi district taraga tarukta leiba BDF sing popi yan thanabagi tamakta district wangmalana thabidana ba haijarakli loinana mari lenaba SP singna reployment order thoktuna popi yan tharamba tarabadi madru tholokpa apapata khudimo Manipur lenga amadi mari lenaba SP singna pugadabani karigumba popi pambi yan thatpagi damak BDF sing deployment tauge hairabadi state government na BDF recruitment rule under section 17 of the Police Act 1861 amadi section 17 and 18 of the Police Act 1861 read with FRN SRN article 14 16 21 and 39 clause A clause D and clause E gi matungina Indian Constitution na piba hak adumok Manipur lenga na BDF singda section mayam singa si implement tawiduna BDF singi privilege power and function mapung pana police MR amadi IRB da piriba dumak BDF sing da pibirabadi BDF singi poppy plantation restriction deployment asidagi hendoktuna India masapum namaki any crime kya gi issue solve tawda BDF sing seasonabio hari loinana BDF sing su mini laibasagi law and order ngakli bene habisi state lengana he kakthok piraga miyam gi niyam gi wangwada BDF sing bu sasan phawda satloidaba lisat kya satharakpa sida BDF aikoina kaidamungda yabangam lo hari loinana hairiba mathaki wafum sing si central committee amadi Manipur gi district taraga taruk ki leader sing punang ngarang imphal gi mapum amada yamna kupna khana nainaraba matang warep lawraba matungda ngasi lenga ki maphamda khanganjabani hairenesu pausna palakli makha satharak poina apun be security personnel samaga kunthra na saruk yaduna thiba khangdina leiriba BDF personnel ngasi dagi thiba hokre Sandel district ki Sakpi Karong police station ki manusana leiba 5C village ta popi pambi yantat pasat pada Mangkhiba dagi haujuk phaw mapam khangdana leiriba BDF personnel and Premananda phangna bathina bagi damakta ngasi Thawal amasum Sandel district police ki apun ba security personnel samaga kunthra na saba timama ngasi mapam adugi damakta khongsankre ngasi gi khongthang si BDF personnel and Premananda Mangkhiba thawdo siga mari leina sem khiba JC na ngarang Manipur lenga kayana khiba gi matungina ngasi mafam aduda akanba ongda numit mangani kem tawduna thiruna bagi security force samaga kunthra na sawa Thawal amasum Sandel district ki apunba security team asi Manipur lenga na thakibani Thawal district police ki oina hairiba team asida additional SP nakhomba okramna lusingba miyai humdra na saba security personnel sing sargari hairiba team sing asi ayu Thawal district police ki SP Education Rahaubi jamna haunubi matungina police headquarter dagi lamthaki security team adu namthadringi mamang ASP Education Rahaubi jamna security sing sathagadoriba operation asi mai pangna pangthokpa ngamna bagi damak security personnel sing na lopom thokpa thawdang adu sabsana launoba pauktak pikhi Sandel district ki oina additional SP operation L Amarjuna lusingba team adu Sandel police headquarter dagi district sigi ASP Hemanta Pandena lamthaki hairi Atopa Pamadana Nagaland gi hijack tokhiba tata hybrid Manipur gi napet pali digi phangmangamle Nagaland amadi Assam da laingoi puthok pusin tawba tata hybrid NL07AA1114 si Nagaland gi mapam amadagi sakhangdaba miyoisingna hijack tawduna pukre gari asi Manipur da leire maduna gari asi phangnaba honabada Manipur Drivers Association MDA da mateng pang gari mapuna hijarakpadigi MDA na Manipur gi DGP da wakatsi role ama pisinduna makata na thibu humbagi thabak sa tharakpada gari asi Imphal East ki Lamlai Police Station ki manung sana leiba napet paligi singol amadagi hokhiba January kontraga matuda phangmangam lehari gari edu ngasi Lamlai Police na gari edu gi mapu Dimapur dagi Ani Kumar Yadav amadi Nagaland Police ki kangbu mar kusinakre Manipur Driver Association ki President Saikhom Babudon gi hiramasi ki matang paksi asi ki wari sanaba matamna phungdorapagi matuginadi gari asi January 19 gi thiba khangdana leirakpani gari etuda GPS yawbana maram oiraga gari asi lamlai gi mapam amada leiri haiba khanglakpani Lamlai Police na yamna thawai yawna thibi badigi tekta kaidana gari edu phangduna mapuda kusinnabirakpa adu MD na thakapa phungdu haidi loinana hauji gari edu gi driver adu kadaida leibano haiba mapam khangdana leiri haidin su pawsida phungdurakli makasa tarak poina masum rushilak pun social media de gelo khasabu yamna thajane oiri pa masum yamna mu nuai ta thodong khatang myam update oina thamjaram ge khairiba thodo si Bishnupur Singdong oil pump mamang da winger amaga tata tipper amaga thokhre lebak thiba thodo amani haina su phongdok narag ne masum myam pun ana update ngamine saina su channel su gi meke de gi myang ifam na thamjari
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ